Dobar dan. Kada otvorite tabelu u programu Google Sheets ili Google tabele, koji je deo Google servisa, možete odmah da pristupite izračunavanju potrebnih praznih ćelija. Prva kolona koja treba da se izračuna je ova kolona od D2 do D5, koja zahteva da se saberu postavljena 3 broja. Dakle, u D2 rekli smo da je prvi korak uvek da se označi ćelija za rezultat, u kojoj će da se pojavi rezultat, dakle označavam D2 i da bih sabrala ova 3 broja ću da koristim funkciju sum. Funkcije pronalazim u padajućoj listi kod ikonice sum, tu su nam izlistane grupe funkcija i neke osnovne funkcije, ja ću da koristim dakle funkciju za sabiranje. Program mi odmah nudi da vidim sintaksu formule sum. Ja ću da označim opseg od A2 do C2 zato što su mi brojevi jedan do drugog, držeći levi taster miša i enter na tastaturi. Izračunat će mi zbir ova 3 broja. Dakle, rekli smo da formula može da se kopira kada je formula u sledećim ćelijama ista. Dakle, označimo ćeliju, dovedemo pokazivač miša u donji desni ugao, kada se pojavi crni krstić, držeći levi taster miša, označimo potrebne ćelije i na taj način smo završili ovu kolonu. U E2 treba da pronađemo srednju vrednost ili prosečnu vrednost brojeva 10, 12 i 55. Dakle, tu koristimo funkciju average na isti način iz padajuće liste kod ikonice sum. Koristit ću funkciju average, opet uzimam opseg od A2 do C2, enter i kopirat ću formulu, s tim što mi je broj zaokružen na 2 decimale. Ako želimo da broj zaokružimo na više ili manje decimala, koristimo ove ikonice sa nulicama za smanjenje i povećanje broja decimalnih mesta. U ćeliji F2 potrebno je da izdvojimo najveću ili maksimalnu vrednost od ova 3 broja, 10, 12 i 55. Dakle, koristit ćemo funkciju max, označimo ćeliju F2 iz padajuće liste sum, izaberemo funkciju max i opet označimo od A2 do C2 jer nam je potreban taj opseg. Kada kopiram formulu, imat ću izračunata sva polja. U koloni G potrebno je da saberemo A i C. Za G2 to bi značilo da saberemo brojeve 10 i 55, odnosno ćelije A2 i C2. Pošto mi ćelije nisu jedna do druge, ja ću da, koristeći funkciju za sabiranje, morati da izaberem posebno ćeliju A2, kucam tačka zarez na tastaturi, što bi značilo da odvajam ćelije i označim ćeliju C2. Na taj način sam sabrala samo posebno ćelije A2 i C2, enter i kopiram formulu. U H2 potrebno je da saberem brojeve A i B, oni su mi jedan do drugog, jel tako, i da još pomnožim sa C. Ja mogu uz pomoć funkcije prvo da saberem A i B, recimo, dakle koristeći sum, A i B, enter, i nastavljam u liniji za formule da kucam puta, rekli smo da je puta zvezdica na tastaturi, puta C2 i enter, i to je rešenje ovog matematičkog izraza. Kopiram formulu. U sledećoj ćeliji I2 potrebno je da izračunamo ovaj matematički izraz. Dakle, sabiram A i C pomoću funkcije sum, A, tačka zarez, C2 i u liniji za formule mogu da nastavim da kucam. Podeljeno je na tastaturi kosa crta 2 plus
13, enter, i to je rešenje ovog matematičkog izraza. Kako je ovaj broj zaokružen na jednu decimalu, možemo da ga zaokružimo na 2 decimale i da kopiramo formulu. Sledeća kolona zahteva da se izračuna procenat broja b u zbiru brojeva. Dakle, ovde je sad potrebno da vidimo kako se računa procenat nekog broja u nekom drugom većem broju. Postavljanjem matematičke proporcije dolazimo do toga da treba da se broj b podeli sa zbirom brojeva i pomnoži sa 100 da bi se dobio procenat. Mi to množenje sa 100 izostavljamo, nego ćemo da koristimo pretvaranje broja u procenat u programu, samo ćemo da podelimo b2 kroz d2 za j2. Dakle, prvi korak je označim j2, onda ću u liniji za formule da podelim dva broja, započinjem formulu jednako je b2 kroz d2 i to je 0,16, možda ćete dobiti broj sa više decimala. Da bismo broj pretvorili u procenat, koristimo ikonicu oblikuj kao procenat i zaokružimo na 2 decimale i kopiramo formulu. U izdvojenom dijelu tabele ovom crvenom linijom u koloni K su predstavljene vrednosti u dinarima, a u koloni L treba da izračunamo te vrednosti u evrima. U ćeliji J10 potrebno je da ubacimo kurs evra i vodimo računa kako kucamo broj, ako je decimalan broj, da li kucamo zarez ili tačku, jer to može da izazove grešku. I da vidimo kako ćemo izračunati L2. Dakle, dinare pretvaramo u evre tako što vrednost dinara podelimo sa kursom evra. Mi ćemo u L2, u liniji za formule, da započnemo formulu, jednako je, dakle, kurs evra za L2 to je K2, podeljeno sa J10 i enter. I naravno logično je što nam sledi da iskopiramo formulu. Pojavila nam se greška, div kroz nula, program nas upozorava da delimo sa nulom. Dakle, u L3 ne treba da bude K3 kroz J11, već kroz J10 i u svim sledećim ćelijama treba da delimo sa kursom evra koji je u J10. Pa ćemo mi u prvoj formuli da fiksiramo ćeliju J10 tako što ćemo ispred oznake za kolonu i ispred oznake za rid da otkucamo znak dolar, kucamo Shift 4 na tastaturi i kada kopiramo ovu formulu dobit ćemo tačne i ove formule ispod. U koloni M potrebno je da se pojavi da ako imamo više od 30.000 dinara, a ne ako nemamo više od 30.000 dinara, dakle uslov je da imamo više od 30.000 dinara, ispitujemo kolonu K. U M2 iskoristit ćemo funkciju if, koja spada u logičke funkcije. If i program nam navodi na koji način treba da iskoristimo ovu funkciju, odnosno na koji način treba da otkucamo formulu. Prvo ispitujemo da li je K2 veće od 30.000, tačka zarez, ako jeste kucamo da, tekst moramo da kucamo pod navodnicima, tačka zarez, ako nije pod navodnicima, ne. Dakle, sintaksa ove formule je if, otvorena zagrada, K2 je veće od 30.000, tačka zarez, pod navodnicima da, tačka zarez, pod navodnicima ne, zatvorena zagrada. I kopiramo formulu. U donjem delu tabele, u D6 potrebno je da izračunamo srednju vrednost opsega ćelije od D2 do D5.
Kako mi znamo da za srednju vrednost koristimo funkciju average, mi možemo direktno da otkucamo u D6 jednako je i da krenemo da kucamo funkciju i program će da nam ponudi funkcije koje odgovaraju početnom delu koji smo otkucali i na taj način možemo da izaberemo funkciju i na ovaj način. I naravno, za srednju vrednost od D2 do D5 označimo držeći levi taster miša taj opseg, zatvorena zagrada i Enter. Na taj način smo izračunali ovu srednju vrednost, odnosno ćeliju D6. U D7 možemo da krenemo da računamo na isti način, jednako je max i odmah imamo funkciju max, otvorena zagrada, maksimalna vrednost od D2 do D5, označimo od D2 do D5, zatvorena zagrada i Enter. Minimalna vrednost opet na sličan način, dakle jednako je min, biramo funkciju min od D2 do D5 i Enter. U ćeliji D9 potrebno je da se izračuna ukupan broj ćelija u opsegu od A2 do C5. Dakle, tu koristimo funkciju count, označit ćemo ćeliju, započinjemo formulu, jednako je. Čim krenemo da kucamo funkciju, dobit ćemo spisak ponuđenih funkcija, izabrat ćemo funkciju count i prebrojavamo ćelije od A2 do C5, označit ćemo opseg, držeći levi taster miša, zatvorena zagrada, Enter. U D10 potrebno je da se prebroje ćelije u koloni B koje imaju vrednost veću od 33, označimo D10. I funkcija za prebrojavanje ćelija u kojima je ispunjen određeni uslov, zove se countif, jednako je, opet krećem da kucam funkciju i iz ponuđenih izabrat ću countif i program će mi ponuditi, jel tako, sintaksu ove formule. Countif, označit ćemo opseg od B2 do B5, tačka zarez, a onda kao što vidite u sintaksi kaže da uslov treba da ide pod navodnicima. Dakle, navodnici je veće od 33, zatvoren znak navoda. Dakle, na srpskoj tastaturi to je Shift dvojka, zatvorena zagrada, Enter. I posljednja ćelija u ovoj tabeli, D11, zahteva da se izračuna zbir opsega od D2 do D5, znači kolone D, ali ako je B manje od 33. Dakle, u D11 koristimo funkciju SUMIF, jednako je, krenem da kucam funkciju, biram iz ponuđenih SUMIF, otvorena zagrada. I ovde mi program pokazuje na koji način mogu da otkucam celu sintaksu formule. Dakle, SUMIF, opseg koji se ispituje je od B2 do B5, tačka zarez, kriterijum je pod navodnicima, manje od 33, tačka zarez, i opseg za sabiranje, to je opseg kolona D od D2 do D5, od D2 do D5, zatvorena zagrada, Enter. Na taj način smo uz pomoć programa formulisali i ovu formulu za izračunavanje zbira ako je ispunjen određeni uslov.